Hallelujah. Praise the Lord. Kaklay nagzo ton kaham tong wina nay. Padi hor kesang zorawo kay tini kong baki kuplong layan. Mai siya kya data mo samung tong tabo. Mobile lang nagzo ton pay layang laja kang say mano. Padi ingke mobile hay no scroll kay tong lay manis layle. Elam baklog layan. Di kay tini kong nasrang layan. Hallelujah. Praise the Lord. Tambay no tiarang na blay padingke working to impress God doesn't work. Kabang mazorawo kay to no impress kanya na leo bro but nagsasik pa no chay to di na kay to no impress klay manya. Hallelujah. Praise the Lord. Padi pa sungzotan elam bakulog layana te kay to ni kok no sungsrang layana mobile hay no scroll kay tong layo. So, hay no maganang scroll kay tong lay man islayle kay to ni kok no kutu ko serang layana te apply ni slay apply yang layana. Hallelujah. Praise the Lord. Sufficient time to nangke horpana hi layana. Hay pa no kay to ni kok no serang layana. Hallelujah. Yes. Tinin sin topic ke working to impress God doesn't work. Yes, kabang zoro kay to no tam klanya nailay impress klanya nailayo. Nang jasak man chay to di kain to impress klay manya. Hello, bujira tau. Nang jasak man chay to di no, nang kain to impress klay manya. Ang bomanya sengjo to impress klay manya kain to no. Tamba impress klay nang bono. Seng saro to nogo hamzak mo ni borok no manika hamra layo, cumung ka hamra layo. Kabang ma kok thai ka ham bai ke hamzak mung punong na layo impress klanya nai layo but kay to nang tambay nai tambay impress kay nai. Hallelujah. Praise the Lord. Tambay impress klay nai tam mani to nin thaniyo kay to impress klanya bagay nini aje goron nai thok baida nani rang baida ni rabar bagan baida hay ka nini chakri baida tambay namung sasek samung kaham songi sara nai tamo bai nang impress klanya kay to no aba mung sapon mane kere osung saro seng kay to impress klay manani manja nang jasak pan sai to di no you can jeng mas semai ya kay to impress klay tang mala nang to mung samung mung sasek bai kay to no impress klanya a samung bo kay to ro mani nang jasak pan nai to ka sajuk di bo bai tang sana mani ni makhang ni rabar bagan ni rabar jaga sabo kay to ni mangsuble tamo bai impress klanya nang bono boma hai mani be impress klay nai impress klay jak nai aba hai mung sapana se mani kresin thani wo na nini education nini qualification aba bai jana impress klay nai nang tamsi abni slai kaitor onak siu yes bini simano nang mung sabai sui manya sojang nai krei tambai sunanya mung sabai sui simanya na sing kamazara scientist PhD holder nei lain proud feel kaileyo bo phang sa nang kai roi mano akanya ni bagu tam nang busle nango busle boron phainai bo phang sam sanam kok phayo na mai kabang mo bol layo bori mano nang mai hamnai phiaba thaire nai sabo kaitor se bebang bini ya phamang se Jini hinai, ani hinai, nini hinai, mung sapan sekriyo sungsaro. Hai pano, ani nini hinai sing tam klay lay, shag layo, kisig layo, bathar layo. Abu nungsagui tamo sungsaro. But nai ne ketama mung sapan se sini, baithani property ni hinlayo. Sisi sini awo, beba kaito ni mangse. Nothing is ours. Everything belongs to God only. Hallelujah. Praise the Lord. Hake faidi. Tini asung zora seng proud feel kay tong layman ani hini tong layman ni afrono pogi thak layana pare tini kuthuk ke kay tong kono serang layana Galatia na kobro bainge seng klok layan joto no Bible aruni
chapter 2 verse ngangke 16 Galatia chapter 2 verse 16 sengklok layana. Yet we know that a person is made right with God by faith in Jesus himself. Korok sasek boro Kaitor ni mokolo bufur right perfect kaham hanjak male jefru seng poito klayo. Faith in Jesus sabno jefru jishuno seng poito klayo. Afro se kaitor ni mokolo seng right hanjago perfect hanjago. Kena jatong. We know that a person is made right with God by faith in Jesus himself. Kaitor ni mokolo kaham naithok gothokjak perfect hanjak mani bufru male jefru seng jishuno poito khlayo bahike bkhabai. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Phiaba Kaitor ni mokolo kaham na bagai kabang borok kabang ma impress khlaile nai le samung kaham khlai prungna nai leyo. I did this. Ang mo khlai kya. Ang bono chubaka, ang mohai khlai kya, ang bono rea farka. Nadi acting ni zora ozung ke acting. Yes. Tini kabang ma acting khaileo. Optani school thangya pano professor acting khlai tongo. Optani thangnani ya pano thangkereng ni acting khlai tongo. Washa pano amai khlai ko abono acting khlai tini zora tali lai borok. Celebrity hagat kabang ma ngi tong lai. Abahai acting nang Kaitor thani bukhlai manya. Bo bebak no tongo. Nini bukhnai tengsa beba kaun tongo. Tini kogi phan thangka ti tu go pro ha ka shampoo bai hote. Ti tu go pro tengsa pan kokha Kaitor omok pholani bukhnai tengsa minus sangka tini Kaitor kaun khlai tongo. Nini bokhrogo teng busuk bukhnai tong Kaitor kaun khlai tongo bo saiman. Nang tambo impress khlai nai. Tini Kaitor ni mokolo Kaitor be kaham hanjak nani bagai kabang ma borok saitok laijak kafra laijak. Nini kafra ma hakam nini saitok ma hakam nini khlai ma bai Kaitor impressing ya. Kaitor ni mokolo nang right hanjak ya. Right bufro hanjak perfect bufro hanjak Kaitor ni mokolo hamale. We know that a person is made right with God by faith in Jesus niso. Jefru jisru nang poito khlayo. Jefru nang dini bebang ya first sugoi Kaitor thani poito khlayo. After nang right hanjago. Hallelujah. Praise the Lord. Narok khasrangi tong na yang saimano. Te mungsa su yasa gi tong narok tini katalabang saimano. Narok bayang baksa Malaysia ya tong manai tongo brother Prasanto, Jils. So ama hake seng social media manka awun bising seng Kaitor kok serangi mani tongo. So ang hano better aw belanya chin bagai yes right seng haino west klaya o social media platform no Kaitor ni kok serang lai tini wo seng Samung panangi tongo. So better kaham soi kaham no seng use klai tong sini mobile no. So also rawong ke seng tam no khao jawa seng srai ko no go jefru seng jishuno poito klayo afro seng Kaitor ni mokolo tamung right ngo. Aga tabu poito man la tam sla. What is faith? Poito man tamo. O Kaitor man seng wasipon mokol bai thang no layako. Subu shini layako. Wasipon bazar hati lago thang lai tini malai layako. Tange yang poito klai ne Kaitor no. Tange yang jishuno poito klai nai. Seng mung phai man blai. Tini kema bro question klayo. Kaitor. What is Kaitor? Sabo Kaitor lai. Thai man yugul tam mung nai. Yang manang thung. Awai kema borok sai tong lai.
Tabo abon bangen poitu mani tamo te kaitor tamo abono bosong tini serang layana. What is faith? Poitu tamo. Poitu ni best kok hai ka best explanation. Abo kama borok Simon kana Hebrew chapter 11 ang nayan nang bagay. Nayor tam siya tong verse 1. Hebrew chapter 11 verse 1. Faith is the confidence that what we hope for will actually happen. Poitu man tamo male aje khatungui tong mani abo soso sok payako mane no sunno gyako haiparo no kha man kha hunmani abo no poitu. It gives us assurance about things we cannot see. Niso. Sungwai shapan no yako, shogiyako, abono manka, ani goshi namani, abono poitu niso. Faith. Hallelujah. Tini kabang ma couples, hay kabang kaijak porzaron no kung no, nang poitu klaya di ba no, ni halay. Nga apoy to taisha kok na mabanyo aw klayo piawa apoy to no pura si pigui hamya klailay tong loy tini sitray tong loy tamale poy to klaya di ba nga no ge je besai hamjak nay ba yes tang klayang nay ba klayo so apoy to klayo ani poy to klay tong tini wo apoy to no sabay tong piawa nang kaham ke Simon di borong ni thaniwo se poito no tini belai no bakwas hai ka ba sitra riton lai hai pano kaitoro nang je poito khlai tong mani hai ka kaitoro je expect lai tong mani abo no maganam khlaya. Hallelujah, praise the Lord. Okay, tabu poito ni meaning to sing buzika poito ni meaning obo no gya fano no kha manya fano man kha hunmani abo no poito hono. Haka tahu question ngangke ang tangile kaito no poito klai nai. Ang tangile Jisu no poito klai nai. Obviously question ang thai norok ni. Hallelujah. Poito to ang buzi ke nugia pano noka mainya pano manka mano poito hono. Tabu ang Jisu no le tangi poito klai nai. O question mo tu norok sengi mano. Ang tangi Jisu no poito klai nai. Hodda hodi Hani 정말 상 빨리 다음 어느 지수는 보이도 클라이냐니 흔히 말은 흔히 말은 땅의 양 지수는 보이도 클라이네 why kuniya kusyang 땅의 지수는 보이도 클라이 정나니 occasion 떠먹는 승리야 공 승리 되니 ang 사오너는 승리 니는 뭐 카오 승리 ang 땅의 지수는 보이도 클라이네 hodda hodi kuniya kusyang why 땅의 양 지수는 보이도 클라이네 나이디 디니 버러로 벨라이노 삭스는 기안 간ang 작라요 신아잉 작라요 마크 시작라요 피아바 젤랑마 레포 ke nai tong lai sang hama nai tong lai obose kaitoni control chini control ke sekrai haipano ami jane ang siu ni layo piaba neng je hama nai tong mani a hama ni control se kaitoni yago tao how ni sing mampiro bahai ke neng gositeng awor kuboy borok no snamnai borok no snamnai kaitor se tini borok mai salai neng boroni phai ga ani ama babu ne aroni ni nama babu lo sabu salam kaslangke bini babu song lo sabu salam kaslangke borok thangnai kungma borok sanai mukkhara o ni a faltu giri kok abono saya tong manin chau borok bahakile mukkhara ning nai ba koi mukkhara koi borok haipon kabang ma siu ang siu ni tong lai ro mukhrani borok ongo ni no wari ni tong lai
saksangle belan sijawo yangle ami mokra theke aise ang mokrani aronse phayo nei borok salayo ongi mai abo impossible nang tomuno science no believe khayo ke science ti phan thangai nai di aicha borok agi a process o mokrani borok khata at least tabuk thui simple mili nangloseng mokra borok nglia thaka bo do gosi phan na khata at least thui pano le milino nango check khlainai le sa thani do group rok ta tong nai bong ni o positive mokra tini mungsasuk borok sori hamya GB ro klaike hospital o klaike thui helai o positive o positive o negative ai sipai jola ane yang botong ani kami mokra borong maisana phaile rongi narage thei sotoni narag makamle boron blood donation bangno donation khai narag makam oba mungla khamu theini tomono borong mokra nin phayongke so abuni bagi na cheng haino daktino bebangno gosiu na thakere jisuno bahaino hain siyawi ta gosidi sidi puila bosabo saimandi जेफ्रु नों क्लियर के साइमानानो आबन बागे एलाम बागे सावो जेफ्रु नों कुबुइनो साइमानानो आ कुबुइनो फियक नाय निसो यस अबन कुबिको जेफ्रु नों कुबुइनो साइमाने आ कुबुइनो फियक नाय हालेलुया whom the son sets free he is free indeed niso bible o maike sajla je borong fiyogo a borok fiyok saksi freedom se niso जेफ्रु नों कुबुइनो साइमानानो आ कुबुइनो फियक नाय निसो आ कुबुइते केबुयाबो जिसु ख्रिस्टसै आमेन हालेलुया praise the lord tini belai jora kaham hone ang kha khlayote khatungo tongthago tangi male naidi borok tini tamngi tonglai kya male bela oi busy jaglayo tamo male busy ni so phiaba yes busy no apun kebang ko 24 hours so borok kebang busy mal borok mobile o kebang busy ngo lots of people kebang ko no borok we mobile o busy ngo piaw tini naro Kaitor ko khanawi srangi tongo sabun bagai naro belai hamsasa sini question tongmani tamo tangi ang jisuno Poitu khlainai why sung saiman ka borok mokhrani le phaya kaham ki wansu gu bujine mani no borok mokhrani le phaya book so jesapan sujak tongthang scientist rok jesapan akong sawi tongthang but borok mokhrani le phaya abo sure ni boroni phaisla okay ठीक है तब borok se mokhrani aroni phaya sung bujika त bu phangrok le boroni asai khasla a boha bahakengka mosamayum bahakengka tini asake mal mata sungnu jong bahakengka bo borok boroni khakasla borok boroni khaka abo to question khajane ble the thing ase borok mokhrani khawo mokhrale boroni phaikya mokhrano ke sabosanam kasla mokhrano ke sabosanam ka tini borok mokhrani borok phayoni sawo nge tini am mokhrale sabosanam ka abo question khlajita mokhrano ke sabosanam ka nge ba mokhra se tebo nini slai gyan ganang khobjak sibasla bini se mondono sanami rekha nai abon bagini ulta pulta angi tonglayo right track o himja gyangi tongo borok rok जेफ्रु नों 100 meters ni khabrumui tongo romni tamomo track kaisa track second track third track fourth track o je 100 meters ni khabrumao tomung nang a track ni ongkhori thangka hanke nang sakang kari bunisla sakang ban thangi tongi di you are disqualified nang 100 meters ni khabrumao khabrumui je bru tongo
앞으로 능 트랙은 막 카프로모 제 트랙 너너를 이루자고 만 보이 이루자고 아라 카프로면 말했다мо you are disqualified 아무리 bagin tini naidi nang ang sengjotor himi tonglayo sini bai thang life seng enjoy khai tonglayo samung khlayo thanglayo phailayo but tabu question nang ke nang ke right track oda himjagi tong nang je lamao himi tongo je track go himi tongo a je track a je lama abo ke soi lamao himjagi tonga na ke nang a track ni da ongkhori phai tong ka abo se check khlai as per rules and regulation ketamo track ni ongkhor kangke disqualified. Hallelujah. Praise the Lord. Tini sing omono kaham ki saiman thai sangsara ba haina peplawi phaya prithibi this earth aba haina peplawi phaya bono snamnai tongo bono control khlainai tongo nobar tini sing ship samani simis khanao nogya Hallelujah. Sal singno je pohor rei tongmani o pohor ke phana salo thangai manai kore baga thangnai khamis thangpainai Kaitor je sanamani tini bebak no time to time sini langma phai tongo season kachangma season phai tongo tabu koloma season spring po step by step tabuk singhor koida bajka 10:30 na nai tongo haina hai phongna thangai tongo nadi bebak no regular systematic nang se thuma basaman lerano ba ayang phongajan ko nileria Hallelujah. Praise the Lord. Nang se thuma basana ni lerana ba nang se thuma basana lerana ba ayang phongajan ni ko nileria salanga ni ko nileria Kaitor oba ke setting khlaijak bebak no systematic choli tongo o borok khanjak nai se bini bokhor bai wan sugitam khlai extraordinary ringjago bina bokhor ni phanno belai sijak busijak borok Kaitor kuitor angse Kaitor ani thani rang tongo ang hain paine mano ang je bebodok thangai mano nadi nini sengsani property nini sengsani genang haikeba nang je nugui thangai khlai tongmani abrong tei nang proud tangdi abro tei nang Kaitor saknaya tangdi tini nang kathang tongmani abo se Kaitor ni jarai je sengsaro yakong roi je sengsaro nok tangi tongna a sengsani malik se Kaitor nini tam tongba tini kebang borok books poribana proud nang layo bo books so sijak tong sengsani description sengsar bahake sanamjaka grei nang Bible simi mannai borok bahake sanamjaka Bible simi mannai tai bebak jagan nang kaisa jaga phano sengsar bahake sanamjaka systematic ke describe khaijak nang nogula mo mangla borok boroni phaikya abo bahaino nang Bible mannai tei kono jaga mainya Hallelujah. Haini salai kengma borok sinai rok Bible ke sabo seisla hani hnoi tabu abo borok no seibla sla yes borok ni yak tu sidu jab but Kaitor bai thang siru abono bahike through Holy Spirit pholani bisingtei sabun nogui tongi kya nang abono khana tabu khana mo বিশ্বাস da khlai khlaya Poitu da khlai khlai abo nin thani wo your choice nin choice abo nang khlai teng abo ba kubui kun dinu hujagai thangya pohor no ara manak ma tongi manya tamnoro ani makhang srai nugui tong tamla light tini tongo current tongo taw tomon current thangai reka mane no noran makhang no gyang nai andara gundra Piabak tahu current tongo bagai menak makri oro. Hallelujah, praise the Lord. Ake sengtam nuka Bible verse Hallelujah. Sengtam nuka Bible verse we know that
a person is made right with God by faith in Jesus ni saw. Borok bufro kaham right hanza kamala Kaitor ni makolo jefro sungjishno poitu klayo. Nang jesek pan nini shima nokma ganang by impress klaitong ni Kaitor no bo abo by impress ya. Nang jetei tongman nang jet thaya tongo bebang bini property bini mangse. Ara nini hini kunman keri nang se ani tongla sara jagan ani bomo thani sorkani khata nai nai di. Bufrun Simi nisingke 10 বছর sekang 20 বছর sekang aboni sila sekang la sabni sila nang je property ani hini nang kungsugui tong a property nini ang gosika bosuk bosor ni sila sekang nini abo bufrun Simi 50 বছর simani 50 বছর ni sila sekang la sabni sila raja ni hini hindo raja ni sila sekang ke sabni sila jaga kaisa to destination sogoi ne bele sabo malik abu Kaitor se hallelujah praise the Lord abni bagi no jaga nang kaham ke saimar nang nai nang right kaham bufur hunjak abo nang kaham ke jepro siwo afro nang tai guilty feel khaigila afro nang tai saksang no saya ke nugla nang tam nugnai male confidence phainaini thaniwo nang tong thogoi khaksangi tongi mannai bufuro sing Kaitor ni mokolo kaham hunjak right hunjak jefro sing Jisu Kristo no poitu klayo amen pare ang next time sujak tongmar sung dai lena sing pori tongman inke Galatians chapter 2 verse 16 not by obeying the law ni saw I no follow klaima bayah ni saw and we have believed in Christ Jesus so that we might be made right with God because of our faith in Christ not because we have obeyed the law for no one will ever be made right with God but obeying the law. Nadi, or I ni kok salato. Nung law no follow claima by Kaitor by kaham hunjagi manja. Okay, tabu law ni kok phaikia ba tik isa sung uslima thang layo nai. Law ba ke phaikia. Yes, tini interesting. Tini kawang borok Bible no tamhun male chaya bo hono. Tomung no kaksa phashin no kanke chaya bohono Kaitor no okay beginning of thanglai siwana norok sta shela jakdi sing srai srang laya Kaitor sung sana salam ka ni saw abuni yagulo as a owner hisabe Adam no salam ka Adam no saisung nongma bagai bini bekreng baike Eve no salam ka mane buri no salam ka borong thaniwo kaise condition nangka norok beba no chai mano just middle of the garden the good and evil a bufangni bethai no ta sadi ni saka okay tini ko mo borok or question khlayo a hamya bufang no tangai Kaitor mas sanam ne pe bufangni bo mutam nai di good and evil ko boro banga sima phang sima ni bufang okay tabo tangi Kaitor senam ka do senam ka paikya azaga tam no berino shaitan phemulok paikya ni so jibuk ngai okay anga shaitan je pro phemulok ka berino berita mangka confusion ka chai paikya sabro tuniri kya salana tuniri kya salabo of alin daling re phaiman hani polom sa chai paikya or a big question oma ke khlai jago kabong boro question khlaio tangai Kaitor shaitan no sanam sala Kaitor se bebak sanamung ke shaitan boroni phaika sala o question khlai layo pheba Bible sing answer no go Kaitor why shapano phari shaitan no sanam laiga na ni sanamani nugya even just shaitan role play khlai to motini sangsaro a shaitan bo abo Kaitor sana manino but as a shaitan hisabe sana mani ya bini personal tamo suari hallelujah angel Simon angel sinyo na thousands and thousands angel tong Kaitor abuni bisingo suari pokhorok hisabe Lucifer no sana mani
powerful belai powerful ke sanam ka bono belai powerful ke sanam ka asika powerful ka aje sanamjak suari angel kaitonu sak nanglia bini position o sakna naisiu obain belana tini kabamo nukjago busa hamjaknai rok parents no guardian no sak nangya nung tamsi angni chonek siu ni lai naidi nung je sakpala siu tong thang nini babu no nung mono babu ni je position nung mono respect maranai nung mono amani je position a position nung respect maranai nung graduation khajak nini ama one pan pori jaya koko sini ya abcd sini aboni mane abu diba je nini ama sia no she knows everything nini je nasimani baike nung mono sia ko nogui mano but she knows bo sima bagin nung tini torkha bo sima bagin nung tini asung nai thongkha bo sima bagin nung tini opposition sok payu tini obo haiba kabang story nogo imen kuboyo nogo nijini babu no muni ni sini mugro mani who is he ni sungja kabin friends by he is my servant ani muni si ni porichoy ru sini mugro sabno bofano angke aborong no ke nung sinai da hanai na sia da hanai boko sijagai tongo I'm the best ang siu ni saito but kuboy ke tamo bini sia ni sini mung borok phono gireka bufano je dinu bo muni sunamo adinu bo phono gireka semo ba keno angel kaitor as a powerful ke sanam ka bini samungo chukna ni bagai ngtabo a angel sanam jak nai se kaitor nini position ang nango hani shekna thang hunggang ke kaitor tam khlani bano angkhor di nang tiklai rohor sinai bile busakok na no bufa tamba klaiba nung ongkor sili nok ni nin mas hable sem je angel powerful ke snam jagona a angel tamo chaya klaika chaya ni man thai tamo punishment ongkor ni tiklai rohor jakabo chukna hani getaw bin target tamo Kaitor ke a soitan hunchione aje angel chai khlaine bini bagitam khlaikya punishment hisebe mat thisinai bo ga aje tini aje ibno aje bthaisar phaine bobo kaham ke saibana soitan chibu ngi phainai bo mat thinai amma thinani yagni bo yogli atai bo saimano yogli abot saimano Piaba naidi arang kese twist tongo duita bu phang salam ka borrok aje sima phang bu phang golden evil lomang point khayo ar duita bu phang tongo naidi kaisang kata mo good and evil te kaisang kata mo tree of life duita bu phang tongo phang nei aje middle of the garden Eden garden ni kacharo phang nei bu phang tongo phangsa kata mo the tree of good and evil mane sima phangbo phang te kaisang kata mo tree of life okay soitani target tamo o tree of life no chanani through if te adam ni bising te tree of life mane tamo thya zat bu phang ab thanya sakatai thya aga tabu Soitan directly tangi abu tanya tangi mania. Not possible. Sabuni through the tanang bo through Eve and Adam. Abu ni bagi tam klain nang bo puila bini borok sanam nang nai. Nge bini borok sanam bagi tam evil a hamya bu phang bu tanya bo san nang nai. Ar hamya simia ka hamu tongo hamya tongo. Dialog jak nai mix up good and evil ni so. Soitan abuni bagi sabuni attack khaikya brain attack khaikya brain jepro attack khaikya sadi ni bari bo confuse tangi confuse male joto o je kaini a phangni bo phangni joto description tamu sake tamung nai sake saya ke tamung nai bebhag no okok rok sabo no kaitor sa male selano sao
Adam no. Beri bai kun lendan kere joto chukti potrong mani abu phang phang ne joto ye sabo Adam and Kaitor. Beri afro asa yako. Aje joto chukti potrong mani yagulo se Kaitor Adam ni bekereng ti khlai beri nya sanamu. Mane jeto joto abu phang no ti sabo saiman male cela Adam su saiman beri saiman ya. Tamungkha Beri attack khai paikya. Beri bo confuse chai paikya. Jefru bihik hamzagai besanya mungsa segriyo abesai mana khlaya. Even bispa na saran bagai botiyar tongo. Kun confuse नहीं ya? ठीक है. My sweetheart नहीं chai pai. Same tamungkha. Maya khlai jefru if Adam na rikha. Kaitor bai je promise ng lai mani kogre lai mani abono bo pogi thangjaka. Chawi paikya. Logi no borok ni aje glory borok kamai thangjaka. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So aboni bagi no tini tamungkha male jefur boccha kha bihi te besai borok khorong ning chalai kha aje glory kamajaka. Okay. Tabu glory no ki feeling na banar bagai hai ka ba tam ni sana ji Kaitor kaise promise rong mani tongo Adam no nang o bethanya saka ge theinai ni sao nga taw kethang na nang ple tabuk a bethai sama bai soitani phaising thangka kok khana ka soitani ingkha tabuk a je life no nang phiru bro Kaitor to kok rojak sakhe theinai nga taw thangnani bagai bo option tongo tree of life a je bobo Kethang tong plai jat bethai tree of life. Kaitor tam khlai kya a tree of life no cherubim hni so. Abo sorgoni sheng bai ke khowei khibika. Nrak Bible nok nai Genesis 4 Adam song thangna musumon thangai jimali aro. Tangai abo cherubim bai ke a je bufang as a tree of life no cover khai kibka. Okay, khoroso bro question sungjak tongoro Ras Bihari Debbarma Sengsar snamnya sekang da Lucifer no rakhlai khna te boro o thangai tongi kha. Okay, yes. O sengsar snamjak na ni slai sekang no Kaitor logi thousands and thousands angels tongo. O snamjak na ni slai sekang no O je Lucifer chuknahani tiklai ro horjak. Tanghin male Kaitor logi thousands and thousands tamtong angels tongo. Okay, pari ngesing chini topic tamtong mani law bahage phaikya. Okay, tam khanai di oma hage na Adam mistake laikya borok mistake laikya Eden garden mam khorka borok tabu cerai asanya ni sengka Simi abon tamun mistake khai ke cerai ada asai khama asai abo to Sima lia Kaitor planning but tabu cerai asai kya borok bangkha bangte kaisa jagao sogui kya bo jaga Abraham ni bongso Abraham ni pore Isaac ni bongso oma ke bongso bangte Israel gusti ngai kya tabu o Israel ro Ashke famous ngai kya Joseph ni bisingti mane Adam Abraham bahai belai no famous Kaitor dagiti bobo ya priseka bebak Samung khlai kya ampra Isaac so Jefru Joseph ni amol paikya beni gusti ro Joseph Egypt hawo phalei ro horjak mani Egypt hawo raja aroni owner hai ngai kya raja ni second drop Mane narang short ke saman baksa bujiang ni mano do ang short ke saitang sinai Israel bongso ni bisingo o je Joseph taikaba Abraham ni gusti ni bisingo je Joseph bo bini peta song phalei ro horja poni Egypt hawo kusuk haikaba belai abongai phiaba bo a Egypt hawo belai genang ngikya belai no phan genang ngikya aboni bagai bongni hawa asari nangmani bagai
a Egypt hau borok ma thanglaikya thangre bongni phan tongkhano bongni generation kamate borok aro muni ma khatika mane Egypt hau muni ma ngikya ang short ke sai tong do sing next to explain kai salainai muni mang khanga tamkha Kaitor ni chongjak bongso Abraham ni bongso muni ingi ma tongikya so Kaitor tam khlaikya borok na aro ni phyogi tu phaikya Moses ni bisingte jefro phyogi tu phaikya aje lama Egypt ni simik kanan 40 days rok nangan hini saw himui phiaba borok mistake kokhnaya ni bagai 40 bosor nangka 40 din bai himi je jaga nogo sogiyo 40 din ni bagai jefro sorry ang yang question nai tamo question gangke tamni bagai sengsaro ma asai okay ang noro answer nai do amrit seng pila obono complete khlele gena law borni phai tam khanai di Egypt ni simi kanan thangani 40 din nango 40 bosor nangka ঠিক আছে do nangka aro borok chaya khlaimani bagai kaido tamma khlaiya law ma ya farka ain ma ya farka a ain ba asik kebang maya lab nei holongo pasta khlai 10 ta si kisisa only kisan ta na 10 ta ba 1 2 3 ni 10 ta lekhai ni mano 10 ta si ya faro ain azorawo a ain 10 ta aro tam se tong borok ta buthadi takje mutain tak khulumdi ta ta sadi ta khongdi amaro ke sijak 10 ta tongo az 10 ta ain Moses ni simi chengei Yishu phayasak zora khoro safano abono fulfill khaiman liya tini jeng je rules in the Indian constitution akonaile ake tini kabangma kaisa question kotor tongo rapist no nadi hang bojo khlaikya kabangma sasti jaka haipono rape case barin tongo saimano a rapist ro manja kanke phasi ingnai mungsasuk sasti ingnai ngai tongo borang botharke hang khlaijago phasi rejago sasti rejago saimanis tongo haipano borok bothanai tonglayo mane ain abu borok punu dilo khlaisi manya fill up khaisi manya law no a law ni mote borok tongis manya law bufrun jim phaiba afrun jim phai hallelujah praise the lord tini kabang ma sangsara continue ngui tongo kabang ma kesam rok jemona adam je dino chaya khlayo borok agi hingke to Kaitor sung sasaka tonmani bagai ri fan se borok ni sijagya asake glory je pro chaya khlaikya ri kringi thangka ri kring mani borok tam khlailekya belai besu kholobina lai deher belai be kholobina tam ma bayang satung tung kan gena ai ke ka hoi thang bayu gahanya hai lasmi si sijam so solution tam ka Kaitor mera tanai bukur khugui borok no chumri ka afrusu poila murder ngo o sungsaro first ratharjak mani sabuni bagai borok no lasi mung yak ni phogna bagai Kaitor mera rathari mera bukur baike borok no chumri rubo oje rathar mung au takphano chengi tonglayo se tamdani chaya engka ke sak layo akulayo nadi abo already kasam Kaitor khlairem khlang mani abo already muthagi rjaka Jishu je pro sangsara pai thipe kya bebak sini sumjogro juina kha bebak je khlaina tongmani khlai samung complete khlai klang afrun bebak je kesam tongmarok a lorok akorok bebak no kerikya Moses ni yago ya farjak mani law asuk hazar bosor laikya ke phano fill up khaimanli ya law no 10 ta se bebagai sabu khlai pe kya Jishu Christo khlai pe kya bahagyan ke sing azorawo bicharo sengnogo a bichar ni je bicharok no hunjinai je pillar jaw azorawo tam saka o Jishu ni thaniwo ang musa saya nogia bono botharnani moton hang khlainen moton hai ka ba cross kanta buna moton omha yang mungsa pani min thani saya nogia agamon bagai loku buskamo yaksu o boroni kunu saya kri norok to mungno bono botharo ba mungsa se khlaiyunge arani dus kri Kani bo loko buskango jotoni thaniwo buskango bo yak sui declare rekha Jishu ni chaya kri nei
Hallelujah. Praise the Lord. Ngeseng tam nuka. Tini kroso sa buzak mala dagai buzago. Law break hanya rok buzago. Jishu law break hailia. Bebak filap kakyabo. Haipano saya geripano thainyani gosikabo. Tangai. Adam jedin saya khlayo saya no kholomnani bagai mera botharjaknani nangkha. First Adam saya khlaima bai sengsara saya kuplongkha. Aprutam botharjaka mera botharjaka. Second Adam Jisu Kristo tabuk o saya rongno susanar bagai mera no nahalia, punbo nahalia, misibbo nahalia, bobai tanggosika ani thैसे नांगौ borok ni sumsokno susana bagai borok ni thैनो नांगौ Nini ani bagai borok ni phaikel Jisu Kristo ashuk tongthok ashuk wana mesin chukna hana yakari Nini ani bagai gwai nogo phai muni hai eng phaikya Nini ani bagai asungsar phai basi jakha Nini ani bagai bokro sakau thैkya thैkya man thैथा ga ma ya 3 दिन pore bo thangai basaka Hallelujah. But tangi basai tamka. Jeng keplai engka bini bisingtei. Awni bagai oros sarai sarai sawo. Jisuna je poitu klaine rok borok no kaitor tam kenuk right kenugo. Perfect kenugo. Kaham kenugo. Belai morok kenugo. Bufuro je pernung jisuna poitu klaine. Awni bagai no tini osungsa ni elam bagai sajak tong. Je pernung kubunya sai mana kubuy no fiok nai. Kubuy sabo mala Jisu Kristo se. Okubui no tam klai nei phiok nai okubui no tam klai nai keplai klai nai o sengsar thang gusir lai bulai keplai khaimena kok saya nai di tini jeng kaitor aroni ni phaimani adam bor ni phaiba kaitor bai thang snamani kaitor aroni phayo tini borok rok ni soi destination soi permanent bor sini jaga male kaitor ni arose hallelujah praise the Lord o je kaitor Oze kaitor mani phola obo thiyajak Hallelujah Oze kaitor mani phola obo thiyajak Nung ang tini thiyu hunlayu borok bosak se thiyu do sino je phola tomna bo thiya abo ketro scientist rok bahaino try khainai lekana glass o sobi borok ro thinya segang sobi tonka Jepur phola khono nango glass sebayei ongkhori thangmarok sungno phola no nung chobui toni manya obo kaitor sanamani arate kemani authority kre obo thiyajak hallelujah praise the Lord athiyajak ni bagui no kaitor tamma khlain male sungno lama rphika tabu saya to ongkho already sungsar tini kwbang ma sumso saya laimani abo chini ya do dos tabuk jeng je tongi tongnai rong chini kun dos kriyo ro dos hauba o puilani borok adam bini se dos bo chaya khlaikya abuni bagai sinthani chaya phayo o je sumso hamya borok bo thalaimani kwbang ma khamai laimani musu laimani kwbang ma chaya je engi tongani o sungsaro ara kaichabani sini yak kre yak borok male o adam ne aronse because of puilani borok chaya khlaimani bagai tini whole borok a chaya no a chaya ni bagai kosto mani matongo Acai ni bagai kosto mani tong. Cerai asai kangen se. Bama hagazani aje kancoreng mani haikaba nasle mani bini ya abani se bini nok ani nok bahage serengi payubo. Mane already abo paijak puila ni borong ni simino. Abon bagai solution hisabe tabu sungo sabur kamale. Tabu kaitor ni mokolo perfect na ni bagai kaitor mokolo kaham na ni bagai Jisu Kristo simisa lama. Hallelujah praise the Lord. Nai tabu tisha pun barna hangkang ke kaisa kalwar pandai maru. Nang tomun tiyo tiyo hor thanga tishi nai jo ahamya nin thani si thangnai. Tabu tomun kalbar ti nang bari thangkang ke nang apan lai thangman nai. Semo baino already to sengsar kupuri thangka sayang I thangka. Tabu a sayani yogoi direct hain hai akahamo sogina ni bagai lama sabu male Jisu Kristo. So abuni bagai no sengsar ni mungsa law rules and regulation abo Nini ani bagai te chuglia. Tau belit sabo male Jisu Kristo simisi. Hallelujah. Praise the Lord. So padi ang asuk te ko kolok thang sana thangala kabang mas serang like a sing tini. So it is clear that no one can be made right with God by trying to keep the law. For the scriptures say
it is through faith that a righteous person has life. Galatia chapter 3 verse 11. Yes. So it is clear that no one can be made right with God by trying to keep the law. For the scriptures say it is through faith that a righteous person has life. Poitu ni bising ti simi sita ba by faith. Hallelujah. Praise the Lord. Norok kabang mas sedang katini. Tabuk ang last tagay sa sawon kladeo zaga. Galatians chapter 4 verse 6 ko magasaw, because we are his children, God has sent the spirit of his son into our heart, promoting us to call out Abba Father. Now you are no longer a slave but God's own child. And since you are his child, God has made you his heir. Hallelujah. Tabo mangin ng saksang no sumso ganang saya ang gerisi ani sakri gerei ani business gerei ani rang gerei kabang ma ng saksang no orphanage orphan hai ka ba slave hai muni hai ng goshui tong na ba engjagi tong na but nai ni bagai tini kothoma kam obono tabuk ng jisu no poitu khlaima bai jisu ni bising tin ng sabong male ng kaito ni busasi. Hallelujah. Praise the Lord. Because we are his children. Tabuk sing kaito ni busang khaba Jisu Christ ni bising ti. Tabuk chini tamonai di God has sent the spirit of his son into our heart. Jengno control khanya ni bagai jengno lead khanya ni bagai jengno himri tongna ni kaham right trego bini Christ ni folano sin thani ro hor kani so Pentecost ni salo. Nadi kabang ma tini kata logo bono buji man galak first time khnai tongnai ro. O kabang ma kereng laijak. So our as a spirit of his son, mane Christiani falasin thani sokpai kya. Tabo tam khlanya promoting us to call out Abba Father. Agi kaito ni mungno sung khui manya. Tamo Thabla sai thana tongo. Kaito asaka kathar. Jengna saya khlaja lata pata. But tabung nai di khipro pano. Ai ka khitai no pano je japan nang kaito ni mungno khui tong man. Tini abon bai kalai saka kaito ni mungno nalai borro. But nang saimandi this is a grace period. Obo khairok mani zora. O zora nang kaito no musuk seipan hani tong mano. No problem. Tang mo khairok mani zora. But o zora panya thangi tongo. O grace period panya thangi tongo. O grace period o khairok mani zora paya ni slai sekang. Nang Jisu no sini slabia. Jisu no yasak slabia angke bipot ni bagi tongo. Ang sikiri tong mani ya. Obo no kubi fact. Tini goshi angi mano nang. But salsa je pro a zora o soguya nang. Afro ang tangi goshi jaglia. Afro nang regret khainai. Hallelujah. Kuno ani dorga kere hor ko thugo o jaga Jisu Kristo ni dorong sai tong nani koborda ko hobang ba. No. But kubui abono sana nango. Ang khoroksa pon dorno sinia pa nang manoro. But tangi o kubunya masa male o kubui no norok khnateng khnayateng goshiteng ani le sana ni barza tongo ang masanai. Khinya ni slai sekang ang thia sak zora o kongno sawima thangnai o kubui no nang goshi tong goshia tong but obono kubiko aboni bagin na jo jaga tabuk sung kaito ni busang khaba agin ke kaito ni nungnan sikiri tong nong khamane no thinya tong tabuk ke Jisu ni bising te babu ni sing nongoi man o ani babu no problem Jisu ni bising ni sing tabuk sabo kaito ni busang. Hallelujah. Now you are no longer a slave. Nang tabuk saimandi nang tay munilia tabuk. Baro amo munin ta ni tang nang. Ang te khoroksani nogo samung khlayo. Ang te khoroksani andar job khlayo. Ang munin tau ni nang saimano. But you are not muni. You are not slave. Nang abo kaham ke saimandi. Sengsar no reject khlay mano. Sengsar ni mokol nang belai shitrangi mano. Sengsar ni no mokol nang belai no chuyangi mano. Rang keringi mano. Bunyi gari kaham keringi mano. Bike kaham keringi mano. Nok kaham keringi mano. Job kaham keringi mano. Asak kaham ke porijak yang mano. Whatever you are nang kaham ke saimandi. You are not slave. You are not slave. Abo nang kaham ke saimandi. Tini boro tangi asal regret kain buzia. Bini gari tongo bini gari kering kena bekam mogla sini. Bini omhai tongo bini omhai kering bekam mogla sini. Bini dalan nog ani dalan nog ya. Bo agor tolo tongo ang parau tongo. Whatever. Boro tong neng kotor ko ya. Jasa pun tong di kaito ni salam zak hau neng tongo. Abang bangi neng kaham ke saimani. Yesus Kristus ni bising neng tabu kaito ni besase neng muni liya. Ang muni ang siang tu ya ne. Te claim tak la jero buku ko tatu paisi ditai.
Angaman thanglai sawo tirpra ha steni borok engliya yongla serkalia sitra sibusa musuk busa asik kok sitra no tangin ba sa ta sasidi stop klaisidi nung saimandi nung kaitoni busase you are not slave Orobon sawo now you are no longer a slave but God's own child so God's own child and since you are his child tabu nung kaitoni busa engkaba nung kaham ke saimandi kaitoni joto sompoti tabu belongs to you kaitoni sompoti tabu ninisi uttoradikari hinsaw hair hinsaw yes size rank sidi pocket zero ble sadi ani kaitor abani babu ang bini busangma bagai bini bebak tongmaro bebak ani mangsi hallelujah pocket zero sadi ani babu kaitor se ani babu kaitor se ang bini busang khaba ta bini tongmaro bebak ani mangsi claim khaidi sadi buinor kobor phan hangra sitem whatever tini kengma bro ana kobor ni tongnai hor koto ko tamugi tong hor bin ne hangra sitem no problem नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान सावनी बागै मेरे राजा यीशु के लिए हालेलुया यीशु नि बागै कवर करे जेसपा हंजाक्तों नो प्रॉब्लम बट आं यीशु नि सिनिका यीशु नि बिसिन आं काइतनो बाबु नङि मानका ताबो आं काइतनो बुसांमा बाय बेबाक सा आनि मां ताबो काइतनो जतो तंगमनि आनि नंबो यीशु नो पोइतो खलाइदि काइतनो बुसां फाइदि काइतनो बुसां खांके काइतनो बेबाक तंगमनि awon nini man hallelujah pading gasate ko kolok sana thangra khana rogot tomon jora mangke khana ba live phaine khana ba sing katal topic no tui sirang lainai tini belai no sing ang bai thangmo belai no satisfied ka kaitoni kok no sirangi man laika saiman laika nang saiman de nini samung nini rangri haikam nini position bai nang kaiton mokolok kaham hamjagya bahake jisuno poitu khlaima baise nang kaiton mokolok kaham hallelujah praise the lord Fadike tina sunung siteng palke seng kaiton hambai relayana te kaiton thani bebak yafa layana oh shakaraba zandare lare bakara basti ki oh hallelujah je knai tongnai tini brok hamsa zaklo nang brong langma already blessed klaikya already nang hamari klaikya already brong no khong nang blessed klai se tong khan lord brong tamonang nang nang already supungis tong khan nona buni bagi hambai subrai nang sene khibia nang sene yakaria nang belai no kaham kaito nini kaham abo lord mung sabai sujak nai kre nini hamzak mong abo mung sabai sujak nai kre lord nini khairok mong abo tai mung sabai sujak na kre nang ka great God nang asika kaham nang seno busasa sanam siu nini busang mabai taba nini bebak tong mani chini seng siu lord nona buni bagi hambai lord amake nang sen te frengdi te bo tor de logre de lord sengsa tamungui tong bomhai biang lama thang tabang saimenya but ang nono sanango jeng nono sanango nini ro aro simise right track abo teke be Jesus Christ and business nung ka attract sang aro himi tong lord nung sen te bo tor de logre de frengdi wisdom e koplong klai de lord bebak nin thani ya faro bugra jishu nin mong mai hambari shanu amen pading ketina sung siteng